Saludos a los pastores en los Estados Unidos. En Minneapolis, Iglesia Alfa y Omega, Pastor Francisco Illapa. En New Jersey, Iglesia Alianza, Pastor Walter Montalvo. En Queens, Iglesia Sinaí, Pastor Manuel Huerta. Iglesia Génesis, Pastor Juan Carlos. Y en Chicago, Pastor Walter Cañola. Y saludos para mis hermanos en Bronx, Iglesia Piedra Viva. En Baltimore, Iglesia La Vid Verdadera. Dios los bendiga. Hatun diusa kanjata mikushijini Hatun kangi sumakangi Tukuita rurakpis kangi Nyuka huya hatun diusa kanjata mikushijini Hatun kangi sumakangi Tukuita rurakpis kangi Awa pachapitiakta Kay pachapitiak tapis Kan Dios mi churawas kami Kanta kusichichumispan Kawa pachapitiak Kay pachapitiak tapis Kan Dios mi churawas kami Kanta kusichichumispan Jesucristo, tukui causa yuras timi Kan Dios ta servikusaya, kan Dios ta katikusaya Suma huya Jesucristo, tukui causa yuras timi Kan Dios ta servikusaya, kan Dios ta katikusaya Zaki wakai kapipipis Manatang sakiri sasu Kan mang fuerzas tamañas pan Tukuita mimisa kusang Zaki wakai kapipipis Manatang sakiri sasu Kan mang fuerzas tamañas pan Tukuita mimisa kusang Zaki wakai kapipipis Manata sakirisasyo Kang mang fuerzas tamanyaspa Tukitami misasa Tamanyas kata Chaskiwangi Jesucristo Tutakak tipunza kaki Kanzata mimanya kusa Nyuka kan tamanyas kata Chaskiwangi Jesucristo Tutakak tipunza kaki Kanzata mimanya kusa Kambang nyampi kausa kusa Kambang simita kazusa
mijaipandacisha nipi kan Dios miwakici wangi kambak nyampika usakushan kambak shinita kazushan mijaipandacisha nipi kan Dios miwakici wangi